Naku ngikhohlwa ukuni-update ukuthi babuyile base-Modern Gate bazofaka i-fencing. Ngisho last time bagcine bafaka igate kuphela, manje sekuvaleke tu, umshana akasakhoni ukuphuma estradeni. Ngisho nenkukhu imbala zisenkingeni noma omajikajika estradeni esivaleleke tu ngaphakathi. Hayi no, le gate ngilibonele lihle kakhulu, ngabona ukuthi indaba yokuthi ngizoloko ngiliphusha ngilidosa ngegisebenza athi ngilifakele imoto. Wona amashumbe wangasavumi gran, phela umuntu upatshakile manje. Yes, installment semoto singihlezi la nentameni. Mara at least lapha e-Modern Gate bashaya nge-easily monthly installment. Yazi i-easily monthly installment isebenza kanjani? Khona ukubhadala i-deposit bese the rest ukhona ukuyibhadala kancane for the next 3 months. Like for an example, let's say ufuna igate le-7,800, yazi kuyoyenzakalani? Nizobhadala 4,000 upfront, then the rest uzoyidivide into 3 months. Mina i-payment yale motor gate lena ngiyisebenze kanjalo cause ngibonile ukuthi hayi khona ngeke ngikhona ukuyibhadala yonke once off. Nanoma bengiyothi ngiyazama ngiyayibeka iziphelele le mali ye-pothole, mara ngiyabona ukuthi bengeke kulunga. Angisho la malanga sengikhamba ngekoloyi madoda, manje ngizathi ngiyakhamba lapho Witbank ngibethe i-pothole dabuka itayera, sekumele ngikhiphe kule mali engiyibekile ngothenga itayera. So ngibonile ukuthi yazi ngcono ngidlale sileme ngibhadala i-deposit bese the rest ngizayibhadala kancane. Naloko igate liyazivulekela kanjalo. From ku-gate le-30,000 to this, I know uNkulunkulu mkhulu ngempela bafethu, singamnyazi. Just that ukuthi yonke into inesikhathi sayo. Fast umngani bese sekapenda lapha le fencing ukuthi imeshene egate. Mina kahle bengifuna ukuthi sipende ngepende pink sibe different sesamadayi. Angazi ukuthi kahle isolani khale pink cause mina ngizwana nokuthi sibe unique. Angisho mina ngikho stereotype or nani bafethu nayisoli khale pink na. Bengeke siyekele le moto ihlala ibaleni sona, bekumele vele siyenze licover yakhona cause enyawaza musling boyfriend wena ngayenza busy. Kwaphela kanjalo kukampela ijarti umuntu nanoma ngathola elinye pitbull cause maye ku-safe and secure. Yabona manje ngifuna ukuthi ivuke ukuthi igate malini cause nina nangacala naza ama-price ukuthi igate malini niyalitshontsha. If ufuna nayo Modern Gate bazokukampelela njengami, WhatsApp le number lene ku-screen njengamanje. They are very cheap and into emnandi kakhulu ukuthi ukhona ukubhadala ngama-installment. Yeyi ngithize ukufaka iskirimiri madoda, amanzi aqala ukuma lana kwamele ngenze iplani fast. Lokho ekuqaleni imvula mayini amanzi bewangami lana, ngisho bengifake le gate la kanokusho elidura kakhulu. So le gate la lihlakaniphile limo advance, amanzi makama beyakhona ukudlula lana ngaphansi. Maye sewamanzi immediately imvula mayiceda ukuthula uthola sekuyidamu lana ngaphandle ke kujabula kakhulu kumshana umthola sekagijima lapha emanzini. Yayina i-drill sengenile lapha isafuna ukuphuma ngibathe ngiyayidosa idololo next ukuphuma mina. Yamazi mos normal mamuhleza umagaiva naye lapha dayisuwa ngikhiphele yona bathe uyapressa lapha i-drill yadami mina ngiphumi lana ngiblokile. Plan B plan yazina sambe siye lapha ngaphandle lana iphumele khona sigubhagubhe bese siyayikokoda ngiyamuri buyele mu. Makabhiza ikokoda lapha ngaphandle mina ngisho ngiyayidosa lana ngaphakathi, mara sabona ukuthi ayazini still ayibereki, asikhiphe le drill lapha bese siyikokode seyodwa. Mara nathi le plan lelicabanga sekulate yona. At last igcina iphumile, nizwileke nina enthanda ukukuthela abantu abachadileke ukuthi bathi sebayilokha sona naye. Ngathi ngiyabona sekuthi yazini amavlog wami abukela abantwana manje ngikhona ukuchaza le ndaba, mara nina abantu abadala niyangizwa ukuthi ngizama ukuthini. Ngathi ngiyabona lapha seyishaya ifindo le nje bathe idololo next mina ngiphuma. Lapha ngazi ukuthi uzabe unebhadi or uzabe unani, enhle kakusiyibhadi lelo manikelela. Hayi no, yona siyincengile le mbobo, amanzi angeke asajama maya azokuphuma. Enhle kuhle ipipe lana bekumele silifake mabasa yakha leskirimiri. Dom SJ azange ngikhumbule. Hayi man, kumele ngathi Dom SJ cause nangithi Dom SJ ngithi Dom SU, kumele ngithi Dom egg, Dom me. Yazi ngifila ngathi there's something wrong ngevoice yami namuhla, but ayikhona mana ngiyifili kahle le vlog, kahle kuyenzakalani. Or lokuthi angidlanga ngiphethe indlala mara ngizawudlani khona amatamati wami bamambe ngenhliziyo kangaka. Lokho ngatshala amatamati ngibathe bathaza ukumila dololo next amatamati ukumila. Bheka nalento yakhona seyiziyamosheka nokumosheka. Mara bafowethu nange mina sengiyathesta ngamanzi lapho ukuthi le bridge leli silenzile lizokubereka na. Lona liyabereka, mara ngiyabona ukuthi ekuhambeni kwesikhathi lizokunande livaleka kumele nginande ngilihlokoloza.